Obilete sendo bila machava kali e kaunti ma Vihiga odinone achich moro mano juke gi jowetene moko ariyo ka oting'o njaga manegone romo shillings milion 3.6 e nyamburko moro kido mar Subaru ka giwuogo Busia kendo kane gichomo Nakuru. Komanda mar obila ma kaunti ma Vihiga Peter Katam wacho ni obila nondhiyo nyamburko no e alwora ma Lusui e apaya ma Kakamega kochopo Kisumu. Kata kamano ji mamoko ariyogo to ne oringo molal bang' neno obila ka jagono to ne ondhi kapok oringo. Kata kamano Katam wacho ni achijno osenyiso gima tut kotenore gi chenro mag kendo gisechako timo pedha mar manyo ji ariyo mane oringo olalgo. Osingo ni giseketo okenge makare mag kedo gi ohand yedhe mamero ji e kaunti no ma Vihiga. Na wakati walisimamisha gari lenyewe alikuweza kusimama, ikabidi wafukuze mpaka wakati ambapo vile walikuwa wamekaribia, basi occupants wa hiyo gari wakashuka na wakaiacha kwa barabara, kando ya barabara. But uzuri ni kwamba one of the suspects ambaye alikuwa ndani ya hiyo gari alipatikana na akawekwa mbaroni. Wakati gari angaliwa ndani, ikaonekana kuna gunia kadhaa, actually gunia 5 za bangi, ambayo ukifanya street value ni ya milioni 3.5 ama 3.6 million. Hapo ndipo tukalete gari hapa Chavakali Police Station na tumemhoji yule key suspect ambaye ametupatia information ambaye ni very important kuhusika na hii kesi ya leo. Ile kitu tunataka kusema ni kwamba hii bangi ilitoka nje ya kaunti hii, na tunataka wananchi wajue ya kwamba vita dhidi ya madawa za kulevya tumeimarisha kabisa, na hawataweza kufaulu kuleta hizo bangi zao